Mlalo wami ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena ke mathinda xa uStombi zimqamela amehla akhe abanye zibaqamela imali uthi wazi ngana wethu ngabe usuqala la uthi press subscribe ushare ulike uphinde ucomment ukhuluma nakho konke uma subscribe yakhe mla kahamba kodwa ke so senza ukuthi ube wena oqala uthola notification maka sikufakela ivideo hamba phambili ehamba phambili ke ngani zakwethu ukuthi ke umthandeni usexolisile lapha na ke kuzuma ke oyimanager kaKhuzani wasihoxisa isisho sakhe noma ke amagama akhe athi ke yena akezokuya kuyigcwalisa ngesimanga sokuthi ke wayethi uzoba busy neParis ngalezo langa. Ngike istatement isiphumela lapha na kuthi bela ukuthi ke uDundunu unenza ilima nina usefonile washo ukuthi ke uyobe khona kuyigcwalisa spring picnic. Esingazi ke ukuthi inhloso kaMthandeni bekuyini mayelana nalolu daba. Ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho lapha na comment section ngana kwethu ukuthi ngampela uMthandeni inhloso yakhe bekuyini noma ke bekuwukuthi anakeke noma ke bekuwukuthi abantu bengayi kwigcwalisa spring picnic. Cha asazi kodwa ke ahlanga lapha na comment section sizwe uvo lakho ukuthi ke wena uthini mayelana nalolu daba. Ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucomment. Mlalelo wami ngivumele ngibambe le video kulesikhathi samanje ahlangane kwivideo elandelayo. Okwamanje sibambela ngithanda ukubhubha. Danko.